Beograde, dobro jutro. Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Kupola je bila, velika kupola je bila završena i sve pripreme za podizanje krsta su obavljene. Krst je bio pozlačen, veliki krst, 12 metara visine, 4 tone težak i kad smo bili pripremljeni, došao je patrijarh i osvetio krst. Dato je naređenje da se diže i moram da spomenem sjajnog dizaličara koji je uhvatio krst i u roku od, kako se kaže, 5 minuta, možda i kraće, možda i nešto duže malo, je sa spolje strane hrama prebacio krst u unutrašnjost hrama i potrefio tačno u centar kupole gde su čekali radnici sa inženjerima, učvrstili krst i to je sve trajalo 10-15 minuta. Ja sam se okrenuo patrijarhu i rekao sam: vaša svetosti, gotovo je. Ovdje imamo priliku da vidimo kamen temeljac hrama Svetog Save koji je postavljen 1939. godine. Uz kamen temeljac u jednoj kapsuli bila je postavljena i povelja o gradnji hrama i temeljenju hrama. Nažalost, 1946. godine povelja je uništena, a kamen temeljac, kao što se vidi, je također čekićima uništen, odnosno ono što je pisalo na kamenu se više ne vidi. Čudnovate su te inspiracije koje su imali ljudi u to vreme. Nije ih mrzilo da iskopaju jedan šaht dubine više od metra i da unište tekst koji je tu ispisan, samo zato što je pisalo Petar I. Ali, hvala Bogu, kamen temeljac je tu i on će se videti koliko bude i hram trajao. Podzemna etaža hrama Svetog Save na Vračaru. Evo, zaista smo privilegovani da gledamo i da doživljavamo iz godine u godinu kako hram oživljava, da tako kažem, kako se ulepšava. A vi ste ponovo sa nama i hvala vam na tome da nam kažete šta se umeđu vremenu sve dogodilo, šta se uradilo. Hvala vama na interesovanju za naš rad, a verujem da će i gledaoce to zanimati kako teku radovi. U ovoj podzemnoj etaži u kojoj se nalazi kripta patrijaraha, grobna crkva Svetog kneza Lazara, zatim tu će biti i stalne i ad hoc postavke riznice i muzeja Srpske pravoslavne crkve. Izgrađena je 2001. godine u grubo, a tokom 2009. godine su urađeni radovi u kamenu, što podrazumeva oblaganje kamenom i kamenim reljefima, a to su prvenstveno kapiteli stubova i krstaste i cilindrični svodovi koji se nalaze u kripti. Videli ste da postoje različite boje kamena. Da bi se do tih boja došlo, kamen je nabavljan iz Južne Amerike, iz Kine, iz Indije, iz Italije, iz Nemačke, iz Južne Afrike. Praktično sa svih kontinenata ga ima i ugrađen je u najveći aktivni pravoslavni hram na svetu.
Ovi kameni reljefi su izrađeni na osnovu idejnog rešenja profesora Aleksandra de Roca. Profesor de Roca je bio genijalnog uma, još veštije ruke i samo možemo Bogu da zahvalimo da su svi njegovi crteži sačuvani. Inače, nisam siguran da u današnje vreme bi neko bio u stanju da napravi ovakve reljefe. Još više sreće imamo što je glavni arhitekta interijera, gospodin Acović, takođe jedan briljantan čovek koji je po obrazovanju i arhitekta, i istoričar umetnosti, i heraldičar, koji je jedan od retkih ili jedini koji može da prati misao Aleksandra de Roca i na taj način da pretočimo te crteže u izvođačke projekte. Ovde je primenjena i jedna potpuno nova metoda. Naime, mi smo prvo uradili trodimenzionalne modele svih ovih reljefa, preveli smo ih u mašinski jezik i specijalnim CNC mašinama urađena je prefabrikacija reljefa do stepena izvedenosti 75%, eventualno 80%, a završnu obradu su uradili vajari i klesari. I u toj završnoj obradi su oni u stvari udahnuli dušu ovim de Rocovim reljefima. Rad na mozaiku ovde je složen ne samo organizaciono, ne samo tehnički, ne samo umetnički. On je složen iz jako mnogo razloga. Dovoljno je možda da počnemo od toga da mi samo u ovom centralnom delu crkve imamo predstave 572 portreta. Dakle, ne ukupno figura, nego 572 lika koji imaju svoj identitet. Zbog toga smo morali da u okviru Sinodske komisije za unutrašnje uređenje hrama pripremimo jedan jako obiman elaborat koji bukvalno svaku scenu, svaku ikonu, svaki lik razlaže, precizira sve one detalje koje će umetnik morati da poštuje. Jer crkva nije umetnička galerija. U crkvi mi ne izlažemo pojedinačna dostignuća bilo koga umetnika, nego zajednički napor u slavljenju Boga. Jedna stvar je, znate, kada vi kažete, na primjer, u ovom gore pandantifu će biti, recimo, predstava evanđeliste Marka. Ali onoga momenta kada vi umetniku saopštite da je površina tog pandantifa 97 kvadratnih metara, drugim rečima, da treba Svetog Marka da smesti u prostor četvorosobnog stana, cela stvar odjednom dobija malo drugačiji aspekt. Nije to baš tako jednostavno. A to mora da umetnik zna pre nego što krene da radi. Dakle, koja će biti uloga onoga umetnika koji je stvorio rešenje, čije je rešenje usvojeno, u odnosu na umetnike koji to realizuju, to će verovatno zavisiti od slučaja do slučaja. Ali mi smo u svim nekakvim kalkulacijama i proračunima došli do toga da će nam trebati oko 90 mozaičara, ne govorim znači o umetnicima koji su dali rešenje, koji bi podeljeni u 6 ekipa trebalo da sve to realizuju u periodu od otprilike 8 godina.
hram Svetog Save se podiže kao neka vrsta ekspijatornog hrama. To je hram koji Srbi posvećuju Gospodu, ali i kajanju za sve ono što su u svojoj istoriji činili, a još više za ono što nisu činili, a valjalo je činiti. Mi imamo 3 bogoslužbena prostora posebna u hramu Svetog Save. Jedno je naravno velika crkva u prizemlju, drugo je ovaj manji hram posvećen Knezu Lazaru i treći je Paraklis koji je posvećen uspomeni prvih hrišćanskih mučenika na tlu današnjeg Beograda, Svetim Ermilu i Stratoniku. U sva ta 3 bogoslužbena prostora očekujemo da će se obavljati sveta liturgija i sve one službe koje su predviđene kanonima crkve. Usliknimo s ljubavlju, svetitelju Savi. Možda niste znali, svečana pesma u slavu Svetog Save, svetosavska himna, najstarija je himna kod Srba. Ispevana je tokom 18. veka, napisana je na crkveno-slovenskom jeziku u 4 strofe. Prvi put javno je izvedena 1839. godine u Segedinu i od tada se poznato je često izvodi. Njen prvi notni zapis ostavio nam je Kornelije Stanković posle svetosavske proslave održane u Beču 1858. godine. On je samo uobličio i doterao pesmu koja je bila veoma omiljena kod Srba u svim krajevima. Sveti Sava je, kao što se i moglo čuti tokom ove emisije, mogao biti spaljen, ali ne i proteran niti izbrisan iz srpske svesti. Ostaje njegov nauk o ljubavi prema sebi, prema bližnjem i prema Gospodu. U nadi da će u vremenu koje dolazi taj nauk dobiti novu moć delovanja, svima vama, poštovani gledaoci koji slavite Savindan, neka je sa srećom. Živeli! Živimo svi u slozi, Sveti Savo ti pomozi, počuj glas svog roda, srpskoga naroda. Počuj glas svog roda, srpskoga